Abuyani, munjani? Salibonani lonke. Ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibe ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Linjani sisi, bengicela lingipostele indaba yami. Ibizo lami nguNoku. Ngileminyaka engu-30. Ngayenda ngakhutshelwa ngachata, kodwa amalobola ami ayenzelwa komama. Ngoba nxa kuchiwo kuthiwa ubaba wami wayengiyala ngiyisisu, but sengizalutshola wayesithi abakhwenyana bebuye emzini wakhe. Kwaba lokuxokozela, umama edonsa ngapha, ubaba laye edonsa ngale. Abakhwenyana bagcina bebuya emzini kamama. Labo malume bami babekhona. Umkhwenyana wakhipha amalobolo, umama wami lezihlobo bajabula. Ngabamba isisu, umkami wajabula kakhulu. Ngangisebenza esalon, wahle wathi ngichiye umsebenzi ngile 2 months. Isisu sasikhula, from 3 months ngaqalisa ukuya ku-scan. Konke kwakukuhle, i-scan sasithi ngumntwana ongumfana. Ngaqalisa ukuthenga impahla zomntwana. 2 weeks before i-EDD ngahamba ku-scan, ngabona umntwana ekhona ephefumula. Sengile 9 months ngaqalisa ukuzwa ubuhlungu, ngahamba esibhedlela. Ngayenza i-labor for almost 12 hours, bagcina sebesithi ngizaya ku-operation. Ngaqalisa ukuzwa i-pain kakhulu. Bathi bechecka i-heartbeat yomntwana kwakungela. Bachecka futhi abazwanga lutho, nami angizwanga lutho. Bangithatha bangichecka ku-scan, surprisingly bathi akula umntwana esiswini. Ngasuka ngabuyela ku-waiting room. I-pain yonke just vanished, but isisu sasilokhu sikhona sisikhulu. Ngahle ngalala njengomuntu owayediniwe ngelabor. Ngavuka the following day, bangichecka ku-scan, nothing, akula umntwana esiswini. Umuntu wonke wayemangele. Isehlakalo esingavamanga ebantwini, kodwa kwakusenzakala. Ngile 15 months pregnant, akula mntwana esiswini, akula movement, umendo sowaphela. Indoda yami yangixotsha endlini, wathi ngibuyele kithi. Ngihlezi kithi, sengizwile ngokubhoda, ngidinga usizo, bengicela abakwaziyo ukusiza bengisize lami. Yiyo-ke i-confession esuka kudadewethu, uthi yena ulesisu. Ule 15 months pregnant ngesisu olaso. Isisu sikhulu, kodwa phakathi akula mntwana. Akwazakala ukuthi umntwana waya ngaphi. Akunzima emhlabeni esihlangana lakho, izehlakalo esihlangana lazo zinzima. Uyabe usithi vele konke wakubona, kodwa masuzizwa izitori ezinje sowedwa uyabona ukuthi hayi man, phandle lapha kurungu. Kule ma-stories amaningi esinga-assume from usisi wethu. It's either maybe ubabakhe wazonda ukuthi amalobolo ahambe akhitshelwa komama, bona bambizanga. Maybe ubaba khona nguye owayenzayo khonokho, or ulesandla sakhonokho ukuthi isisu sivanishe, or maybe lapho hlezi khona kulabathakathi, abathakathi babathatha umntwana. Asikwazi. Maybe lapho wayendela khona kulabantu abagangayo yibo abathatha umntwana, asikwazi. Kunzima. Kodwa yikho isehlakalo esahlangana lo dadewethu. Wanthumela izithombe zakhona elesisu. Uyatshengisela ukuthi umuntu olesisu. But ngathi ngikhuluma laye watsho futhi wathi usetshintsha, yebo umnyama, but yena uthi semnyama kakhulu because of isisu sona leso. Usemnyama kakhulu from ubublack bakhe sobungezelile just because of isisu sona leso. La akakwazi and stress simphethe ukuthi kuyenzakalani. Yabo isisu sikhulu, ngapha umntwana kuthiwa akekho, umendo suphelile. So izinto zakhona ziyenzakala kakhulu so fast empilweni yakhe ukuthi kakwanisa ukuprocessa each and everything, like ukuprocessa konke. Like it's very hard for her ukuthi zonke izinto ziyayenzakala just like that. So she's looking for help. Ngabe khona abakwanisayo ukusiza,
bemsize ukuthi isisu leso sibohle and ufuna ukuba kwazi again ama-answers ukuthi isisu sahamba ngaphi. Ngiyabonga ngokulalela. Please comment, like and share and also subscribe to i-channel. Ndabukoka.